Nangli ok pranalong diabetes, sugar, gastric, lapen piles, blood pressure, lasonsi, pokso, pokang akiso, rikeng katimi, kelak keleng, puarlo kachorot, an kicho thekte, barpi barso damnodak, lapuson akisung do ikma. Jongsi nangli ok pranalong, lapuson akisung kachitong mate, kachichak nang dokok pulote, pader de pinpen amar jiwana dawai, nangli tum kiso deratuma panong pi iklo. Amar jiwana dawai kichopen nangli tum lahaya kisopen jokpon ikji. Diabetes, gastric, piles, blood pressure, pokso pokang, kilak keleng, rikeng kiso, katimi, puarlo kachorot, an kicho thekte, barpi barso dam nodak, aro somara tuma kiso, lahai huya kisopen sitame mepon ikji. Lapen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji. Kahumri nang jilake troxy 5 hini trok ho 5 troxy narke mate 70026555078 along humri igno Indeng troke brapho kese mhangke thek arani along pacheton dunsi Dimasor district along ta kese Dimasor district committee tumpen chepathel pi bonsi Indeng troke brapho karbi student de katalondun Jakhongni phaing ko raisiarni East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kedo an kes e tumsitame Indeng troke brapho kes e mahangke thek arani katalon ningarong kachipi Lason thotsi Dimasor district along kedo kes e tumsitame Indeng troke brapho kes e mahangke thek arani katalon pon Dimasor district committee president Birasing Inghi pen Japonsi Karbi Club rong khelan umrong solong si Indeng troke brapho kes e mahangke thek arani katalon pon amai padopon Bangso amayalong aluhi aman pen kachetong dun North Qatar Hill Autonomous Council EM Siri Samsing Ingti Umrongso Town Committee Chairman Siri Amor Diala Joy Advocate Mate KSA Dimasor District Committee Chief Advisor Siri Sarthe Ronghi Sitame Chetong dun Lapenan Parta ex-MAC Siri Joy Singh Durong Amri Majadar Siri Borson Ronghang Social Worker Siri Dorman Inghi Abarim Umrongso Board Chairman Siri Dines Deron Natum Chetong Dunpen May Alir Alon Pidunsi May Misen Pen Pachunpo News Desk Report TK News 1959 lagi gunanya betul dilai long LP school mana tak dulang LP school ke kalau bila pen atum hoy hadit kalau jaga dimsi sing lo Kupi posisi ni kau pelukan ke itum hala bang suah ningkan hala bang suah ui hutke itum karbi itum Rambe Allah molon kena nak ya deh Lapung tak tahu. Bilu ka Charlie asom Sing ve kang ting apana turkiron ka jadi tanang ojir puan Sing ve kang ting apana turkiron ka jadi tanang ojir puan Ini kaya parman long rici paklarapan Bini kaya parman long rici paklarapan Ilinon ka cisong bang non okado Lutia jag non ding olang Ilinon ka cisong bang non okado Lutia jag non ding olang Sinang ka cisong amenang ka cisong Berbilo ka cariason Sing begang tinggal pangatur kiro Nakang jadi tanang ojek kuat Duar Baguri Press Club abitung pen Dolamara Hemaing Tiarong Kahumridam
Bangso kahumridam nang kokalam theke lapuhenlo. Athe maha dagarat pen Dwar Bagri Press Club along Abirta nang kipale atengke. Humri bang thapu ateng pen pale damlo. Bangso ahut hadagarat pen lamthe nang chepaklang dunke. JJM scheme pulo sitame arona teng pen claim kle lapen non tang pami me ako pensi lang kidu adimta hinolap lo. Lapen non kapherme me ang kidoke non lang rarapan pilo sitame lang kipang pen adim along adip kavedet pen ajok mo kopai ke lang no pen kopane oso jongsi jangchok lipute sarkar pen adai chi enjima var sitame ave lasi arling kitia tumke handover lasi mojong si kopai ke lang no pen kisung podet lipute karbeng hotel mas concert pen adai chi enangji lapen mo adip ka pen kupine api jangchok pen kithu ki ui alang rat ju nang prui pulote kiso ason dokok lipute adai chi enangji lapen longle ahem pu apanta thangnat alam chingki ke pin pensi JJM scheme bidam kok lasi bangso puthakta longle ahem pu ningduk lo pusi Cipaklang po. Lapen ke patang kalilang lipute cewangra patang paminang jiputa rat pen lamthi cipaklang po. जेजेएम स्कीम अभी पहुंच गया। जेजेएम स्कीम में पानी दूसरा जगह में चला गया। ये जेजेएम स्कीम है।